kalpri da pang kembeng kibang si ani taring ko ani itu ingni prompen jingwai na jingsai nang tung kamat hapen na joksi mopen niliam ten seminar tumlong na thang lo je nang so meeting long afan kese fa semi welcome lo CM ben hang pong lo khala sude jingwai jingsai lo ponde hata si itu nang tuma memorandum prepare not press not hala da jingwai pu asi itu akam semi chunpo nang tung along nita na jab dunglo lakin nang tung mathari nang tung ne papi labang ma chini be Jitan bom, charju bom lo ponte nang tung ta nang vi gorom bom nita ni vi gorom bom kalima kala solution mangbe na dake thangda solution mangbe aho mo pe nang pulo usumar pena dik kipi tungke ningkan sibet digelozi sila kiwang ye ningkan ko alo ni to makai ko so aho nata nang ningja lab da ho sila me kupilo solution la dapat si pini dak kang ni lun besi tum solution manji manune malo nang cing kikida lu pande vanunji ma josti mo nang cing nang tum thanda do lo ko no do ji lang prong sinang ko pugoki do no thanda hanga style do na karbin long me tim ha go dilhi du down de temple long mo mate duda bom lo kente temple ke fan duda bom lo ke thanda duda bom lo ke tum tande hadil hita apa atta kune atren reception lo ke ende tum ta dilhi long temple long pingon punang pilo mate kache songa bangke hang bom na aja ka sentiment tum do third force tum afal chiri nei third force tum chiri nei latum nang tum kese tum lo ke do na tum nang tum afal nang misleading I'm not happy for that aja tum do a sentiment ka plek basila tum nang to doi those are called third force people. Be careful with them. Laso na bang ki solution kita na bang itung ke claim po nanzi doa na fan same chisong po nang misani fan bariin ko na itong fan in wedlo itung chingwai pon pamin ang konsila long de kado fan na chuning relo last on record according to historical geography Karbi Anglong ke 10,334 square kilometer along the Dokulo. Tangte more than 1,000 because already captured by the Nagaland. Not only that, more than 1,000 because already captured by the Meghala border. Mane laso lam si nilekar jadi laso apota iltum Karbi Anglong pen ke ketan jelo je Karbi Anglong along leke inji sita pipe pusikulo sita already 1,000 because bang capture igomlo tebok terai district pen puno katowe itu ma border adimalong ana bang lasi la bang so a solution ke bang ji phanta nang li tumahin ben ko pc step ke en pono mate kachiparai pono mate apang ke bang ji army la bang so 10,334 square kilometer itu kabilong along le apang ke itu kipado veji phan ko pi kimatha pon mate nang li tum ke claim pon ji phan ko pi ka chisik do pono maso. This is my last question, sir. Hala so aputha ke survey hai bang ke pun bom na 10,000 aputha ko na pum pe na pun ha bang la anna su su the ko sin tu bang ke matha tu alam bang ke samila so aputha kalam bang ke on process claim bom lo patang pa prap po la pen prabjin ben la so bang ke itu CM service kan mo so aputha la bang a homo mo pe na le pulo west na tame west Karbi Anglong na tame la pen east Karbi Anglong na tame Hapu Nagaland border na nagacherai lahai dulu lahai kato gobe muncino asin itu muncino wala paisong kusong si ke kang jima itu bori pon bomlo thankfully si mupen langlo aja tum kamata kapre sami itu munci pon bomlo council autonomous constituency sami kita pon tinggi pon angrai kom diklaim boni pon itu bori pon bomlo pen itu CM Dr. Tuliram Ronghang alang ni kamata mepe kata me la border afan kusong si kaputek lagi ma kunan pen claim ni pan ma bomlo la pen la bang last question la na chok
Asal ini tuh kadang kadang ada cini loh, ini tuh karya kai bang ke UPSC ki dunia non ko ke do elang tuh. Ini tuh me kubah me UPSC homai IAS mami tuh. Hal angkur people si mami ni dah mah. Hal soal bang ini tuh me elang sah. Ini tuh tego ekor dong top dulu sah UPSC dong. Subject ini subject language sah isi bang ke English loh. Isi bang ke any schedule language. Itu tuh kubah UPSC ke unang ji tu ke pulau angkur bang pul beda kium yang pul bang. Nasila ini तुम exception of the circumstance तुम कार्बेंगलों के द्वारा तुम हम exception of the ताला माने इसी English लो इसी के schedule language any schedule language तुम आसामी सा ठेगोये सर हिंदी सा ठेगोये नासी काप्रेक all Northeast लोग आसाम लोग के दो तुम के आसामी स्टॉक नंग काते any schedule language तक काप्रेक नागालैंड मेघालय मणिपुर तुम के alang itu cuma exception do sar only English cok alang itu make tok nang dasi alang itu ke un variat lu dasi itu na council long karbiang long council andar ke do tumhan exception mantilo sare wan pola so what pa implement sari panji chunu lu sar la pedang te UPSC ta unbek to sar IAS ta ke man nang du UPSC APSC masuk putra kalam Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Long Hangpan rurete unila people are rurete une alang lisi first lang kuting people are it's very true munitum inek tahay sidana tum Karbiang Long Autonomous Council si dak UPSC APSC ke joy pensi coaching center dak kebi Dapen bangkuan osoma nang unluma charju dak itu mang charju senang bangkuan lonte first class nang manto ke purhi van bangkuan lo itu ke purhi van apolitipi charju sena itu mang mo bangkuan lo dapen nang rici rung tato first class metric long bangkuan do nang rici rung tato good 2 3 4 then the rest tell me itong ke prap men ki uni itong non du ke penangan also ma non mundu isi sa bangke itong mulong akota vedelo non ke bangji non tinta kota do ka bilong vekdi ni pudangi itu na also ma tung kilu tung bali prapti na penaning ke reta bu so joine pe itong papang bon momlo APSC ACS nang manji apan itong kapulhi apor kwanci pilo hala bangne itong charju sina coaching ke enjunji apan pinangana sumaratum ke Guwahati long na pendin hilong am kita mi apan tangka mahawi sungkrung people sungkrung ajone si dak council pensi dak itong coaching center pilo dakta dumbang awe pini la so apona jone si pini ani nang muten danglo mupen nang karju alam ni chindilo mizo naga halatum ke alternate exception do English option do nito abang ke piposi papi binleton lata implementation aponang leji itum te fully orpon bomlo Karbila merama fan rubik nanti latung kata bori pik lapen itum bori pon bomlo lo kacali na kapaprang pon pig dia fan kamklem pon bomlo non nang tum aso nang arjab dunang pu unan pen itum asiam Dr. Tuliram Long Hang same laso fan ke pachun pig dia fan itum same presar maten ita request people na nang tum nang arjab dunang pu non nasional itum nason nang arjab dun lahai nang karju dun bangke ninga klong pen akirupi napang chogo winter school alam bangke nang tung nang arjulo winter school kin ahok pe alam lo potante Assam government ke close nang po we are in Assam along sigitu kalima kalang Karbiang Long kona district lo Assam along situ Assam arlo situ Assam ke already winter school ke close nang Mugaw no matfunglo no Golanga district funglo no there is no even a single winter school. Seta me pilo itu Karbi itu ke papipig lang aposin itu winter school ke tinangso dokok pada joksi ganin it atang kapen pansin itu sulai pembong.
Laso gran ini ada tangga kuna lo revenue pensi itum revenue sources pensi itum pangrum si laso tangka dorma pipi lo. Venture school with all the schools recognition an tamin ni pinang an schools tamin ni education iya mason sing man pen ni pinang an permission pilo with financial benefit ko so ko ano ki pipon po itum pipon po dorma hala mang ju revenue la mang ju nata bang ke venture school la problema bang ke laso tang bang problema ibang ke government of asap ke nitum fanang pa close door lo sa nitum pinian ni tame ajap hip close click laso school an fan nitum paring nengi pusi adorma tak itum pilong nilang tahay siklusan po tukto sa tami chugidam tanda may epongwet si itum norma pilo la tum fang pinangan at tum funan chilulo nilige gari si chinamlo po rilak nonglo ajang tum bangke ni hem TV chinamlo ajang tum ke ni fan message nanglo banggo pik oh ala suninkan isipen la tum dorma la po nang ping tanglo nong ka dorma tami aprang benke non bangke om muchot adorma si itum nonglo la bangke ni ahopan lam itum prajin pen la bangke la tum dorma pilong venture school lam kata wena choro la ka karjude pelek alam ena la itu kaceso ma demonstration bidi la hini lam de itu kejo kona demons la ler dipona kosan ko sa education aphan bunon school aphan bunon sumila rong hang pi acham dam nang no lapen adu ya hoi katore komji aphan same jasing aphan dam nang no lapen non la teacher atum selari ka chilong le la bottom senar bonek tong le la ta acham dam nang no sinon VGR along le along la bihari ke dot bihari tum apa katharle ji apa idum kan dia tum bang si apran dam nang la lapen nitum ipran cipi pe bulon de la tuman plung le lo ma lapen a solution ang pipe lo ma ipran cipi pe ting nituman a solution ang pipe lo ma la ja ne lam nanti kan CPPT ke akam solution selo pula solama kali selame alam bangke mopen ni thana lo mati ni chung ke claim ya fan already nang kang karju bangkwan ni nang karju isiver lam lo a difference of pin lo la si tariking ko yani ni tum chingwai ko hala sorni si ni tum final end alam bu bang kape ati kado weta na jite la so puta alam ke la isiver lo kape ka lam yo makalim tariking ko yani ni tum chingwai pon po pon ten na tum chadom nang ne itung bori pon bongpo klem bongpo pine nang tuma fa ni li jongsi nang ipu nang ningze jongsi chok che der do putamte na tung sami ni fan nang dia nang ke kona pen ha rong riso na bufu nge nang mehanga thikna lo kironi nde ha kichomoro nge nang pipositi nang non nang thak ke ha da aputha kalam pe sina tham si kosan hai alam nege nang ipudun vega bang mapulong ala da ipudun veg mam kali chindi dun ga ne la pulong apre galam ge avelo na tum false me mo pen lam fina tuning ri alam thike la helo carbon autonomous council pe dami na tuning ri alam thike la helo je na tum la indefinite seat bang ke demonstration bang ke na tum bang tuning ri bang ke for temporary na tum kuni intong yote ni tum bang kurwang tu kardok na pilo pajiro tariking ko ile ni tum chingwa chingsanda so pile ada alam
Verdict lah. There is a complete difference between verdict and verdict. Indefinite sit-in demonstration organized by Karbis